Once upon a time, in a land far away, there lived a nameless monster. The monster was dying to have a name. So the monster made up his mind and set out on a journey to look for one. But the world was such a very large place. The monster split in two and went on separate journeys. One went east, the other headed west. The one who went east came upon a village. There was a blacksmith who lived at the village's entrance. "Mr. Blacksmith, please give me your name," said the monster. "I can't give you my name," replied the blacksmith. "If you give me your name, I'll go inside you and make you strong," said the monster. "Really?" said the blacksmith. "If you make me stronger, I'll give you my name." The monster went into the blacksmith. And so, the monster became Otto the blacksmith. Otto was the strongest man in town. But then one day he said, "Look at me, look at me. The monster inside of me is getting bigger." Munch, munch, chomp, chomp, gobble, gobble, gulp. The hungry monster ate up Otto from the inside out. Once again, he was a monster without a name. The monster next went to a castle to look for a nice name. He came upon a very sick boy who lived in that castle. "If you give me your name, I'll make you strong," said the monster. The boy replied, "If you can make me healthy and strong, I will give you my name." So the monster jumped right into the boy. And the boy became full of vigor. The king was overjoyed. He announced, "The prince is healthy. The prince is strong." The monster became quite fond of the boy's name. He was also quite pleased with his royal life in the castle. So he controlled himself no matter how ravenous his appetite became. Day after day, despite his growing hunger, the monster stayed put inside the boy. But finally, the hunger just became too great. "Look at me, look at me," said the boy. "The monster inside of me has gotten this big." The boy devoured the king and all his servants. Munch, munch, chomp, chomp, gobble, gobble, gulp. The castle was lonely now with everyone gone, so the boy left on a journey. He walked and walked for days. And then one day, the boy came upon a monster who had gone west. "I have a name," said the boy, "and it's such a wonderful one at that." But the monster who went west replied, "Who needs a name? I'm perfectly happy without one." After all, that's what we are, nameless monsters. The boy ate up the monster who went west. At last he had found a name, but there was no longer anyone to call him by it. Such a shame, because Johan was such a wonderful name. Johan Liebert, Savršeno zlo. Ako ste se nekada pitali kako đavo izgleda, bio bi identičan Johanu, osobi koja ne mora da povuče obarač na pištolju kako bi vas ubila. Dovoljan je samo šapat sumnje koja bi se brzo u vama razvila i vi bi se sami povukli taj obarač. Pre nego nastavimo ovu veselu priču, nemojte biti kao Johan, već budete suprotno od njega.
Lajkujte ovaj video i subscribeujte se kako bi što više ljudi vidjelo naš kanal i ono što radimo. Ako bi me neko pitao ko je najbolji zlikovac svih vremena u animeu, rekao bih bez razmišljanja Johan. Johan je savršen čovjek po standardima nacista, od izgleda do ponašanja. Kada vidite Johana, izgleda kao fin mladić iz visokog društva, koji možda nije ni toliko loša osoba, ali to ne bi moglo biti dalje od istine. Na jednoj strani imamo Tenmu, hirurga koji veruje da je sav život na svetu jednak i da svaki život ima vrednost. I onda imamo Johana koji je potpuno suprotno od njega. Johan veruje da su ljudi samo u smrti jednaki. Jedan od razloga zašto Johan možda razmišlja ovako je jer njegova majka je izabrala da spasi Ninu iz sirotišta, a njega je ostavila. Iako su oboje bili identični blizanci, što ga je navelo da misli da jednakost ne postoji i da se sve svodi na preživljavanje najjačih i da samo u smrti čovjek može da bude jednak. Jedine osobe prema kojima osjeća poštovanje su dr. Tenma, koji je iz svoje nesebičnosti spasao Johana i umalo izgubio posao zbog toga, i svoju sestru Ninu. Na početku, kao dete, Johanov plan je bio da počne savršeno samoubistvo. Zato je dao pištolj Nini i rekao joj da mu puca u glavu. Ali nakon toga odlučio je da želi da vidi svet kako gori i da stvara haos gde god se nalazi. Johanu nije bio potreban pištolj ili nož kako bi ubio i izazvao haos. On je jednostavno koristio reči i bombardovao bi ljude sa delimičnom istinom ili sa nečim što liči na istinu, iako to nije. Ali je dovoljno da osoba u to poveruje. Primjer onoga što želim reći, ako nađete izgubljeno dete na ulici ili prodavnici koje se odvojilo od svoje majke i vi sa njime pričate minut, dva, i ono vam kaže ne mogu naći svoju majku i vi tom detetu kažete možda te majka više ne voli, ostavila te je, i to znamo da nije istina, ali to će izgledati kao istina tom detetu i to će mu biti veoma logično i u to će poverovati. Krenut će da plače, da baca tantrum. Isto je sa odraslim ljudima. Ako im ubacimo crva sumnje, vrlo brzo nakon toga ljudi će krenuti da veruju u to. Johan je to isto radio, samo na mnogo višem nivou, gde ljudi ne bi ni primetili da su izmanipulisani. Ovo možemo vidjeti kada je rekao detetu koje se odvojilo od majke da ide na ulicu i da je doziva. I ako se niko ne pojavi, znači da ga niko ne želi i da treba da se ubije. To je bio princip po kojem je Johan radio. Johan je na život gledao kao na igricu, gde se svodi na opstanak najjačih i njegov cilj je bio da uništi svet i izazove haos. Johan je savršeni zlikovac, u svakom pogledu. Ako pogledamo zlikovce poput Madare, Meruema iz Hunter x Huntera i ostalih sličnih zlikovaca, svi su oni imali dobre motive i razloge zašto su radili nešto, ali su imali pogrešan pristup. Dok Johan je čisto zlo. Iza njega ne postoji opravdanje kojim bismo mogli da kažemo pa on je imao samo najbolje namere, jer istina je da nije. Možemo reći da je Johan personifikacija đavola. On je neko ko izgleda bezazleno, ko izgleda sofisticirano, kao da nikada ni muvu ne bi mogao da ubije, ali to je sve samo ne istina. I kao i đavolu, njegovo najjače oružje su reči i ljudska sklonost ka sumnji i nepoverenju koje je usađeno od nas od detinjstva zbog odnosa sa našom okolinom, ljudima koji su nas povredili, i sve to doprinosi da čovek sumnja i da misli da će ga svi isto povrediti kao i te osobe iz prošlosti. I Johan je sve to znao i veoma dobro iskoristio. U ovoj analizi verovatno nisam pokrio sve jer ima jako puno stvari, ali slobodno napišite u komentarima vaše mišljenje jer uvek sam otvoren za diskusiju. A mi se vidimo sljedećeg puta sa novim temama.